te perlo ngapna wer hang tu hang ne ban hang tai langa lek chimkan langa yak surok lek jikatrai ta jikabla nasngau katu kami bikin na coba ba la shapting thot ki wei ki party mar sentiu rensan iba kraw desa ya pek ya kani ga video ka ba i kraw I don tampren kani ga video ka nyalap ya kani steng samoy MP by election sampai all the best Haupra Pagandang kamjamo Haupra Ni kau nak siapa? Soalan sedang nak awak menjumpa dengan semua. Ya, boleh terakan rat, ublalum, ublalang yang ini. Hakan kerja mit. Buat punya kenduk lang, hakan kerja lang. Ngai uru nak bentar kernyeng kejinang start kabut kabor bawa pentup hanga. Buat hamtam nak bentar kalat dengan yuapan wan biang hakan kesenang gajompi. Apan paru ketu songo yai Shongknor ibade ro ketu por MBC dengan konstituensi Babel. Apan paru ketu songo yai MLA iba hibeng. So komen sikat dai bani biang ye bani don lang bangi so komen sikat dai tambakan dai ru kati so singpat nakabanta gitu gibe kun persa ngafrai menta nakabanta gitu gibe kun persa kindo thia kindo dem namara kini kisngi kilawan ra ek khubor ham saya banong boba hibing don su aga BPP namara unjur khani ba hibing bani don lang hagi lang jong parti kumta kila su anta barong bai ba hibing idon kata kati bung stu jemut baka parti Menta kasih bagi ibiang iba hibing badan hang ni kilaong. Adna. Ba hibing ulang ibiang. Ba dia makan dekat daw. Bon na pring gitu kun persa. Kinda duk ya duk dam menta kasih. Apun paulu. Apun paulu baju songo yai Dr. Watskam badan nang mati hangi bade kortong akan diga MP by election. Di Baklif nanti kinoilam jong ke parti kemudian ke konstituensi ban kibai konstituensi kumju bak hamtam ya pi kilong pa kisama ke tai kisama shenrang baki hak kibaret be don lang akan dikasih ban snap ban na kalian gajongi ban pen snap shapi ngai mu blay ubla aya karenyeng karenjot ka bajrong tamba nganung keren jrong matarsi nan keren lekot khendiat nomor be don Dr. Batskam nakabenta ban pen sai shapi baro pai babi habang ayeng hang ni hadirin ke MBC election ngasmo komen banjawab yang dikalat banwan akan dikesenong kertau. Kenmau, bamenta kani ke election satang katuk kani benaikan wan. Bat menta lasdang man somshit sarung sene. Don tu baong urang ba yang dalakan somshit lay madu ke election dalam kham somshit su ya. Election dalam kham soban namar lakwa ban suat pran mabe. Nama kani kadau, pai ba ba ye pipet yang MP election ka bujulong barbor, suabakan wan ka VPP men suah. Artam mensua bahkan wan ke VPP kipat ba kimi bang kabut kilong tang ubah nreu puar adu nreu pulai persen namar bagi kipat ba kim sotu kai ka kamram jong MP lane MP udi banle ayu Henry walar kalau makna tang nreu puar ban nreu pulai persen hakini ki artam baladap Henry nado bami ke VPP kinong kabut aka MP election ki kot sudu no pusau persen balai nama kisdang ban skoto ya ka kamram jong MP ban menta kani ka MP election ka banwan kani ka by election jong MP ngidai ban poi ban palat ya kani ka no 100% ka banging lami syakmat ban jet ya u MP jong ban jasad ban nyatay ban nyater ka parliament pai ba baye kung bangawang EP bagani ka MP election kalong ka pakongsan hado kata-kata babalay baro kisang banyaksat bag ka MPP ru kasdang ban klumar jumot balay Umno menta kinong pebot kin kiyo sendet man pebot naka 100% sa kanyo pusaw kitin ladami bon upad ba ban pebot haka MP election ka banwa ban atubs kam bakin don kikatukan yan mo ban ay bay kiat ban ay bay kway haka si pebot knang bakin samla kinong ni ban pebot kitin hot baka NPP menta ka krumakli Menakani ako ba kasi lang po umsning doon kita gilang ba kibaw yang ani ba kraw mentali ang susuba ba susngol ba uji presta upha yaman lagi amali badai banlay yo wait sisir lay banay nang babi kipay ba kini iyapi menswa ba kanwan ka VPP ngini itay ki amali tang hagikali ba doon yang takiyid yo Hanray menta kihapan rong sa kiyaw kihat hangay bang putharo ladang po abang putharo Habli bang jado ladang po bang jado ru namaro balay kade ka bor ka upra kade ka bor ka upra ban penlong iki malir kumju banlong kum kirim mana baya kata phini iya ka jingkala haka sanima sima haka jalai jungi borok away
Bapak babe, kani kajing kumar ka jongki, kelas dang ban wat daw na bun kiliang. Kamtam yung nong alam jong ka party, kamtam ikino alam jong ka party, yang iban kinong bul kinong kersan kam dodon kam. Hemray pag babe ngakwa ken ban kentu yapi. Bai Dr. Ricky walay dalalay no maknasalan dat kilo. Idon na kani kapor, but ipu sa merkhe hamo pay ka sahit beneng. Ya kajing long kajing man dong kasan hima sima ka jala ka jongi. Idaw ta kajing kermen, kajing thrang ba kajing angnut ka jongi kalong. Banwan ra ya kasensya ka khadar ka bukod. Ngakwa ken ba pinkali ya ladi kani kapor. Lagi Dr. Ricky imla bandang lang bagi ban pendap ya kata kasensya ka khadar bukod. Hatu pimsau ba kani ka kamram ka jonga ka jongpi. Banwan ra ya kata kasensya ka khadar ka bukod ka jala. Kasong hanga barapi ban pendap ya kata kajing thrang kajing angnut jongi Dr. Ricky. Nga halade simak na jong bau blay ula bure no na kasan paghat ban kajing start jong kun benreu banum soto ya kasan dur ka jong ublay ula bure no na kajing start jong kun benreu banum soto ya kasan dur ka jong na maradang ngingi soto no ya kasan dur ka jong blay nginong dai su ki blay ngin dai ki blay nama kata kata ublay ula simno ya Dr. Ricky ngidam kadung ka start Henry halade simak ngong baka VPP kan tayo sa sarkar ka VPP masaw ta kasal ka kambiya halo baka VPP kan tao sarkar haus nam araja arpupra nanges ka malade bangin ong hakapor ka VPP ka tao sarkar haus nam araja arpupra day namar ka jing khlat no jong Dr. Ricky nanges ka malade hoy ngamla ban sotho ya ka sandor ka jong ublay renga don ka jing ka malade Pai babayit, kanam kaburam, bau orang ba ulara. Omtang sa kiway pat kijalangan ya tu kanay pi, baka niya kalapoy sa kiway pat kiri. Ya kajinglong kasan himasima ha kajalang kajami. Pai babayit, manta, kabiyak kun persa ha kanika MP election kadebit ha preng artali ki party. Kung bangong, bagi don kini kitway baret kibatot halakan lenti bagi tot tang sa kaway kaduryaw baka kamram jong kata kaduryaw kalong man pengam jong tang kaway kalian kaduryaw kadai ka NPP bakalien kadai ka VPP bag kini kitway kibatot halakan lenti kidai kini kiway ki party larabi ong ka Congress larabi ong ka UDP larabi ong ka SSPDP larabi ong ka BJP kidai kijo pai babayen nakwa ya biban penkamao hagani ka por Pabun mentah kisdang banong baka VPP kali kata ka party kabasukan thobet. Labis ko na borok kilang na borok ki party kibiya ko na election kin ong bet. Baka party VPP kasukan thobet. Ay lahat mga pin kan mawi pikin dia. Shwa bakal man ka VPP men shwa. Kini ki party kibiya trailang hakaju ka sarkar. Dai kini ki party kibiya ter kalyang. Bak ka dialap election ka jong ki kalong ka mapodor hanu kata. Kim laran so banyak kenter nang ta banyak tak majong iwe hadir jong kata pakiat rina Henry menta kisdang bawa pantai kmatang sa KBPP banwat dong sa KBPP halo banwat dong tanya KBPP na mga taga-daong isno baka party VPP kasukan to abet na ka party VPP kam jukan to na ka party VPP kasupensay ya ka jengkan to jong iwe pat badi kimat kijura jong ka party na mga taga-daong pagbabayit hakan ni ka po kinwan pangktik Baban pen Smith, yang iway piway. Kinuan ban pen bet baban ketek run Abu Smith. Nama kata-kata, pagbabayan ni hakban long ki bahusyar hadu kata-kata. Kakamram jong MP kam long ban keren kam day tang ban keren hapo Lok Sabha. Kakamram jong MP kali hampalat banyak kata. Nama kata-kata pinyi Dr. Ricky ba MD ba ikren ta hapo parlemen Henry ikren ro. Henry kenduru yaki Union Minister baper. Berpenpoy yaki siti baper. Nama kata-kata, pagbabayit, habang ijiet yung MP omday pang ijiet ang banong banpenrong yung aktiyan kasi hakabit kabapra. Katakamday taka kamram, jong UMP jong kajalakan jong hangni, ngakan mau yung kajingkran mga nang ayman simsidam hapo maukun raw bangaong ngamtip, lalong kung baong lupa katukopor. Baunong muna wabyang tamday Dr. Baskam balay maong kumta. Namar, bau diw ta urang ba o bala ba ni ijnay. Diw nong muna nakabenta ka riba ka dyan real bang syakri ka riba ka dyan real. Omday tang banlong MLA, omday tang banlong MP, omday tang banlong MBC. Ngong bakat kapkat bang patpoy kata kapor i Dr. Baskham idang yay syakri ba ka riba ka dyan real. Henry menta balapoy kapor balapoy ka sibat kaya. Ani. Halo. Henry menta balapoy kata kasngiba kaya.
Uni orang ba, unjang orang ba nakabenta jong abot jong pi. Henry nga smok thamula badan ki baong, namar banga ong mga bay Dr. Box kami din tau nong muna. Ki ong kumno din nong muna. Ba kumno din tau senyang uben hey ya kari bakajan kemreu. Nga smok si banong, bagi breu kemla ban sotho ya kajing kya tho jong kakentian khasi. Ki breu ki ba jendong kajing mok kajing perkhat. Ki pensting tho. Ya ki kentian khasi. Hawang usenyang uben hey kamot bet ang kapisa. Don gitu ki bangay ki comment su ki bang. Kung noon din ito sinyang uben hay watang sinayarong bajuyo na kajing kali kalong hato unong hikay un syakri ya kari bagajay penriba hato unong hikay un senyang sakim lang salang tang lada ay pisa hato doktor un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa hato usipay un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa hato unong bela un senyang ikim lang salang tang lada ay pisa kata kamday kajumot hawang usenyang uben hay hawang usenyang uben hay kam tau tang ya kapisa pa mabait. Hari pindapat yung orang ba, ulas senyang ula benhei siya kajing lang kasalang kajungi, lengba kajing nang kajing start, ba kajing osrong kajungu, ya bon tali kajing mot kajing perhat jong kikna puli. Kata ka ba rin ko? Abaar kabakam kung saan kalong, ban kring ya kajing mot kajing perhat, bawan raya kasendor kabakmay, abay day bakasan himasima, apo kajala kajungi. Maging jet yung dakino yalam, om na kapisa, abay na kanong rin kabaskan. Pagbabayin, kung bawa nga ipi, manta kinuwang man pinbiyat kang katigro na basimit pali mga punta. Manta pihapan sotho kandiya. Baka NPP kani kata ka National Party. Tusumundor mo pi bakat ka National Party. Kanong don si mo ya kita kikartong kibalaya biyang. Binakon niya ka MP election. Kat ka NPP kabasensya niya ka dyan ma. Ato kanong don si mo ya kisamla kinirang ba. Kibala banlong kibala po ka party. Banlong kartong kabanta. Ka-party hanggang ka MP, hanggang ka by-election yung ka MP. Kidon! Hanray dia hangni boong unong tao jirway bapaw ka jala hakasarong ba kakakrong. Hakasarong hakakrong. Kiyong ba doon hadot sangot kiba apply ticket. Tamaong na banray. Pause hakabakhaddo kihapa julit kro yung Dr. Vial El Nonglait banlong ukartong yung ka-party hanggang ka MP election. May ba ba yun? Yung Dr. Vial El Nonglait hindi urang ba abriyo ba doon niya ka namba niya ka burong. Ngangkwa ban kentho. Henry, masuk kuaya piyo pin soto babalay ka NPP kahapanik hot nabar ka party banyak kon jangan ka MP election. Kaway ka mga kuaya piyo pin soto kalongkom ni. Menswa haba ka party kalaray ban pinyakon ni Dr. Dicky Sengkon. Kidon kiba ka party NPP kiba ben kiba ko yaki. Nganot banong bagita kiba ben kiba ko yaki. Waktu si tansi sapet kimyakot karinyen ka jogi. Henry ki angkom no. Bang Dr. Ricky unile ayu hapo parlimen. Lada umno pagkatasoot lahat pagkatamaw. Ano kata ki ben yung Dr. Ricky? Henry yung Dr. Ricky uprew ba jamlo berbayay siya ya kajing keno ba kajing yay kento usap jar ba penida kakam. Henry hadian balaklat no kisang baniyaro yung Dr. Ricky. Bagbanong baong gan brew so kung Dr. Ricky. Nado kajing stan kajing syampang kajing jamnot ulang tau kentem ukenjai kiyaro hang takarukong badon lagi kiwi party kiong ladang ijet kertong menta ngihapan jet yo breu badonnya kajinglong kumodon u Dr. Ricky balik dia mengalihkan daw baka party NPP wala ladon makanahado sangot kiba apply ticket andai kidang likhot di Dr. Vial Nonglait banlong u kertong jongki namar bagi kwa ban penyesariem yai ban i Dr. Ricky Sengkon dia mengalihkan daw baka kiyaro yung Dr. Ricky Sengkon kiyong ba kung Dr. Ricky Sengkon to omdon ngihapan wad yung kartong kung Dr. Ricky Sengkon ngisko tenat sibuan baka party ka don yung Dr. Ricky Sengkon tang baka sosi kalong mo Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky kata ka din kapag kikuha panuan ra hakasan perkat jong nga ba jong pi banyaro yung Dr. Ricky baban ben yung Dr. Batskam bak banyaro nujor ikinigi argot hakaperla hanglo bakyataw banyaro yung Dr. Ricky kenang ban ong Dr. Batskam omlong kung Dr. Ricky ngakuha ban kali ya pi kilong kami kilong pa hapi don cipong lagi kuon kilong cipong jinglong wala lagi kuon sanlap maknaruk kinom laban dan kajung kajinglong pinom lap yung Dr. Ricky baro oy kapatay pinalin wak pinom lap yung kajinglong Dr. Ricky banganot pan ong pinom lap kung Dr. Basket kilong na kajong kajinglong Henry pagbabayit kung gibre yung nilaban don na kajung kajinglong nilagi don na kajong kajinglong mo kuno Henry haba pipi jet yung MP yang ningapor pihak banjet kalau kan nongren
baka jinglong ka jong brio don gibong bong Dr. Baskham al supet bi shui dai ni bet yo rakhir jur kham rakhir ta dalale ta rukom dumut la ba shui jen no brio baka rakhir kan ta handai kan ma ka jinglong jur Dr. Baskham na pilayasham dai baka super ro handai pindalasham pin sotohi hato mental don semo unong rat abo pet yo nu dim so brang don hadim so unong botu so ulung so bajau pinamla ba no botu so ulung so bajau klam na damat yo de konjuk pat ba be hakani ka por ko mga ong ya pinga kentu ya pi ka jiyaro jong kini kemudian nakalyang persya kalong wan ben jay Dr. Baskham kan mau paling ong ya pi pi benjet halo kanong rip nakwa ko pin kali hakani ka por apa pijet paling ong kanong rip lalai Dr. Baskham i pher na Dr. Ricky bali Dr. Ricky i pher na Dr. Baskham handai ka wei ka pila ban syam makidon ya ka juk kanong rip bali ong pi bali benjet ho ka juk kanong rip pai ba bai habai dai ba kortong jong NPP nganum ko ban ben nganum ko ban kho ude urang ba budan ya kanang mi burong ko pastat pa syam tang handai jet ho kanong rip bali ong ta ngakwa ya pi ki pai ba phin kali hatu ka jingong jong kortong ka NPP hakani ka MP election habai ong man sim snam bo konrat sanga ude Ukraine na thang jwat labam ngako aba phin kali hatu ka jingong ka jongi bo konrat sanga ude Ukraine na thang jwat labam hatu ka dei lani ka lai lani yom dong klencho ha batang dia mga takadaw pat babay ngong ya pipi man pet halo kanong rin baka ka jingong jong ini rangba kertong jong NPP baka reservation policy ka di banday ka kung ka jingbol pat hatu ka nang dei ka kung ka jingbol pat nekla kalano Di kumno ken pin ong banpa ya parti NPP. Kumno ken bin pa halo kanong rem. Lasya ay ban penrong ya ketin khasi ay schedule. Namate ka parti NPP ko pios mau king isnam baladat. Badai bagdon ki MP na ka parti ka jong ki balik hang ya ketin khasi ban rong akhnit ka bapra. Di mental ka parti NPP ka om yung kertong ban kham kay ka baila ban le. La kanong rem kam skam. Nama kata kadaw pat babay ha jet yung no yalang jet halo kanong rem. Baka kuaro ban kentu ya pilar pilo ko ay kinoyalam ki Baskham pidai ban keliru ya ladira dengan dayna ang unang kersang Baskham pai ba baye ka parti le yang skam kinoyalam ki yang skam dayna mar badon ni ki thet ki Baskham ka parti bi kinoyalam ki long kemudian bilat beliau dia bilat yang skam om dayna ma kitran ki Baskham dayna ma ki thet ki Baskham ban mana ba ma fi kinong kersang ini ban long kita ki thet ki Baskham manta ka sokar kan mangra sapang kata ka roi ka par ka jala ka jongi lalu pinsu snap so tenak bonong maka jelang ka jumi kelakil kata ekonomi kelapoy do nyau pun re wajar kulo nganum laban kan maka jelang ka jumi kelakil kini kisnam khatboy hatu khalai persen manau snam hamrai balai ka jelang ka jumi kadang dai ka jelang ka bedok tampat lalu ka jelang ka jumi ka kot adu nyau pun re wajar kulor balai te ka report pat maka jelang jumi ka nyau ka jelang ka bedok mentana kan nyau pun rewajar kulur pidang kam bantip bekas sorkar kam kuaya pi bantip ya kan ya nak nyau pun rewajar kulur 100% kadai karam kau mot balai puar hajar kulur kadai karam balar bisyam ya karam pihak mensiu ya kasut deh ya nadom lagi nunggu bang ong menudang kam mensiu ya kasut bisyam ya nunggu karam pihak mensiu ya kasut karam kasut bekas jelak kasiu hakasisnam pejo piong kak nak sapunoi kawan balain ha Tasfat akasis nam magajala kahapon siyo kada siya sanspa sao kulur. Sisnam kata kaditang kasot. Siya sanspa sao kulur. Kamut masih penai sispa arbu kulur. Akasis ni kamut sao kulur kendai pola. Sisni kata kaditang kasot. Papai babayet jangan ka government debt. Hagawai pakakantian kiyong ka public debt. Public merupai pa debt mukaram upai pa. Kadai na. Kalau mo jumpai ba akong kasensa sa hajar hatway kilong yen ke bodon hakajala ka jongi kilong yen ke bodon hakajala ka jongi na chupulit nang gon yoki ong ba ngabalan kilong yen hakajala ka jongi hawar hajar hatway kadon kumbasan lak apo tuli kilong yen nama ko Thomas Sowell economist jo ka US uang bakani ka karam jumpai ba arajar hatway ngidon sanlak arpo tuli kilong yen ban mentang ilaban kot sa kanil lak sanpo tuli kilong yen lalu bisyem ya kani karam maka sorkar ka syem baka don mun man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak handai pawaja man la kalong yen ka don ya karam ka basawlak handai pawaja kay ka ban jala ni ngem la ban siyo karam pai nyuma ang namar kata
Wat ong balgawan ka BPP la siya kanum Siyemram. Kajala ka balit ngihap ang Siyemram. Henry ngihapan pet ang nungi penut ya karang. Nama ta kadaw makuha ang kali na piki pat bate yo piong mga baran. Pat babay la ka jingkiw ka jong pi ka kiw manus nam khatwa ya do khatlai persen. Wa karang ka jong pi ba ka kiw khatsan do khatra persen malaus nam. Hatu nang dong na to nang ruspa na. Nang do katakin ka jumba BPP. Nang tapay babay ngihapan tep sa nungi penut ya kan karang. Kanay nuksay pitang atli. Karang gaway ka entry point ka ba po umling ka ba do arplo sampolak. Naman mga benta benuan raya kan marasas mereka foto umlong hakan pun prano itu kajing teh. Kawai kajing teh po pulo ka sis paklor. Kapon sis paklor kamu ta sipaw charlak. Latay ya kita building. Lak hot ya kita ki union minister na sabar benuan at ribon. Hari mata macam sisnam kata ka building kam trekam. Pai babay kumaong ya pila dan ngingiwan hakapon yung ong teh banginong siyem ya karam. Ada ngideban pulut ya karam nakabentaban penni pagpun kentiyo ya kajing yo sa kasalah. Magkentiyo kayo bakot jong upat ba. Pai babay na mga punta sa sisir nga kuha ban ong yapi. Kalkong kasi EG report. Pindapay aki hospital sarkar ka jongi kiduna gidaway aki hospital sarkar jongi nado nrew pulay hado 90%. Kamu aki hospital sarkar jongi nrew pulay hado 90% kim don daway. Let kay mapi aki hospital sarkar. Yo piong bang sulam le yo piong may sutaw nang mga nangang. Let mapi aki hospital sarkar pinlap daladi. Penlap dalam dia lah tu don dawai nem, henry pulai tu 90%, tam don dawai aki hospital sarkar. Nang taki mesin, henry harus 100% don nilai kiwi kita ka, baong don mesin mansumar. Yo piong bisa sisian nak kena cepat balan, kadai nak kasih EG report. Namaro pindalai ki hospital sarkar, ki doktor ki jongi kilong ki basta, ki nas ki jongi kilong ki basta, henry nak sarkar kampen biang kaya ikan kat manja. Kaya kadang bagian kuah kampen biang. Nomor lada biang pimnong kamsuk te banang likrom. Nomor kata daw pat babi ni hapte ban musiar na kalian kajongi. Lari ong makna ka roy kapar, banang roy tung nang roy bapa tung nang par. Balik ong kunta, pat babi nga kuha ban ras na kaway kapang hang ni. Mantaki bon ki bakan no bagi bakan tho ya ka party bat ong baani ka party nakaborti blue mantala poy sa ka. Ikit kyo? Kajanta mo. Uwe orang pak, uwe kan tahu pengamen nen, uang mensiski, uang IT kan keren tak bagi keren, lagi orang bagi pernah perti peluru IT kan keren, lagi orang ajan tamor IT kan keren, lagi pernah pakai sentek IT kan keren, maka dia kepisah ke bupat ba ukuapan senyap, pai ba bayar akuapan keliya pi, lalu pi no asal ke parti si power pun ka, sanspa si spa, atau pi kami nak parti benong banai kam kontrak ya pi. Hato bikmi lenti ay nak PPP benong ngaya pisan po bikmi lenti bangai kam no ya. Bikmi lenti kong kata. Hari kayo bikmi lenti bikwa bikmi lenti ya kasen siya ka hadal ka bakul. Lalu pai ba ko ban ay bali pin kang. Hari ka kwat ya man pin kan mau ya kini ka bakan tho ya kani ka benta. Bali pin pet tang silang kaman. Bali pin khap ka silang kaman. Pin pet ka kom na ka website to ka ECI pin pet. Kami kalau ke donation sa party dan bahay si power po dan ilong kami dan inong bela dan inong kuit nong dia kuai dong dan inong dia tempo nong kidong dan kinong dukan siya kiyong siya kasan po ko siya minsan yang nakawag party na makinget pati siya niya makanwan na yak siya kada ka bakod pai ba bay kampa ban keliru kilong pa pati sama sundan don no rawan ubalik kuai hakapung bat ay jingbam do jingbam balan bat nung kami lanti banyo daw ka Don karay balong kung taong rawan banong banlek sa kapong kuway do ka ban ay kajung ay ban pengap daw jing bambarem babang kamilanti banong yo ba kin kuwabet yung do ka baling ang kung ta pindapay ya donation sa ka NPP kidon ki badoniet dagi folklore dagi kror don badoniet dagi paulak ngagwa banong ngagwa pintep badon ki simen ko company ki badoniet live sanlang don ki badoniet san paulak Balai tiap pin konyo yung pai bawa bodoniet si power po pin ka. Henry tempet silang kemat. Ya kini ki bodoniet live sanlak san paulak. Bat lada don kini ki bodoniet live san paulak. Hatu kan sudah kita donation kam klaim kan ono jikmi nanti. Mantara ko sokar kan no banong banganong INOC sa kisimen company. Ang dalasem niya kapisa. Bat babaye. Hatu don kita mo kita ki beri ki bodoniet apu sanlak klaim kan ono jikmi nanti. Live paulak san paulak. Kini baro kanong day bangaken to. Kare nga susuba. Wala don nunu beriyo upa Indonesia arpusan san paulak. Ban ang klang kanu ko jikmi lanti. Tata mo undang klen so la tang ro. Hari kini ke badoniet kita ngajik kmi lanti bangan ay kan le bangan syem.
na kontrak ng sarkar. Lalo ka nung nagajintay, lalo na nagajintay kamlong katong palamang, ato ka sarkar, kanod ka nung yan. Mantal, kanod mo ka sarkar, kanong banamayan mo si, yakisiman palang, lalo nit, san paulak, lay paulak. Kanay balay, pipet tayo ka pipipi ka ba ay sipaw ka, atpawin ka, sispatin ka, aspatin ka. Na mga takadang pagbabayin nga kawa yung ibang impusya. Baban kantuya piway-piway, habang pimi, babalit takbot. Kanmao, doon na pang jong pi, kibas maus kamban jong, ngitip pangin jong be. O ngitip pangin jong be, yung baga jing kaku jong be, ngitip pangin jong be. Kanay nga sukwa ban kantuya pi kandia. Wan ong rabang ingin siyang be no, haying na makaparti ka jong lupangan, nung itakbot na makiway kinalitap. Labi ong kumta lalong mabong tukna. Nga nung mitho exam ra, classmate na maralit ho kiway. Kanong laban dong kumta. Na makatanga kantuya pi, na kanika hinyong usaw persen ki bami balit takbot. Snow ha, bang treshitong. Snow ha, bang pelat ya kapwa ka jong pi, makanika jing takbot kan kil, adok tapaw 1%, lani kandai 4%, lani 6%, bat hangta klumat lim. Na makatagadaw kanika election MP manta, kandai bi kaji khun namta arjar akupra. Namar kanika daw, babaro manta kisdang ban khuslay. Namar kanika daw, bamanta kisdang ban treshitong ko mga pi, rungyo habang day ban rungyo. Bang putharo habang jubang putharo. Mga takadaw, pagbabayin. Kidon kibawang yung kapati VPP. Ban pinkon mo yung kabawang ibang mana. Ban pinkon mo yung kapati NPP. Tang po kanapara. Nakuha ba niya ito kanay pigan ikaway. Sa 1 minute lang doon. Kan mau, bagan dia kanam, kaburong, kajala, kajongi. Bagi jet, ikinoyamang kalam kapisa, kamkot, tang kajala, kajongi. Kalapoy siya kibay kiriru. Macam sinam. Menbadang doon ni Dr. Ricky Ipha yang nga siya po Nalanda University. Kapodang po Bihar. Banyak tay, banyak her, bagan Muria merjumut, bat sipaw telikiri, habay day makakam, manpenroy sikit ng kendo. Hakataka session, i Dr. Ricky ide bangkran dan stop bang ngari bangkran na syai janbi. Hadian i Dr. Ricky belada bangkran i Dr. Ricky ilek no na mari haban be sikit pat ikam. Hakataka por damiet por bangi banja, udan uwe usam na bawana po Philippines. Ubatray, baru presiden jong, ubatray po office jong presiden ng Philippines. Nang tangay doon rupan armut kinong Japan, kinong isyong man hunta. Ngadang ong yaki, utay, urang bao bang legit, nilapin jok yung ukram kapisa, kajala kajongi. Kaya kung no, katakalaman lang, aba Philippines nang kami yung election, gawan pulor, ano kasaw pulor. Kaya laban nga, pagbabayad, unyaw sama na po Philippines uang, wala nakataka lang kabasisya, wala nakataka lang banjiya po ang medalya, kanil kaliban na banjiya po Philippines ukunjok. Na makataka daw pagbabayad, kaya ka mangile ako kajala kajong ikanungkot, tanga kajala kajong hindi ka nila naam kaburong kanyay ne, pateng man rin ka bangwan kan kanakan porong, ya kanil karukomjit kajong ya kinong nikmat siya kayong dorbat hawan. Na makataka daw pagbabayad, na kajong sokya nga kantuya piya kanila po. Kalau pitap ya kabut kajong pi, om day pitap tang nakabanta kajong pi, pitap ro nakabanta kitong kibang padlo ang tapbot. Namata ka daw, kinbuan man ta, manamastab ka ng ii. Manamastab ka ng ii, bakidon kita, nagiway pagkilang persya, ki-edit ya ka video kajong ha. Ki-edit ya ka video kajong ha, ba't ong ba, ngaong namarba, kakiyaw kamarbam kamardi, akajala kajong iday namarba doon kinikicheck yet yung district council. Handai ka jingkran ka jawang ngaong kinikicheck yet kibabian, handai kiweng no, yung takajong biyan, kibutang district council, kipersyang banyalang bakala. Pagbabayan na markata, kinikisngi kibanuan lep hindang buon ki video banuan sapi, kajingkran yung Dr. Baskam, hamtam kajingkran yung baardan. Kan mau pagbabayan, bandol na kajakajong baardan kamlong kabasok. Nakan mau kapor baklat, makajingsun yung baardan kalong hado kata-kata. Hapor bakla i Dr. Ricky don kita kinong persyam na kimi parti kiyong. Akajakaban klat u Dr. Ricky lade bang klat u baardan. Hado kata nga po dor kajinglong yung kajak na kajungi. Namakata ka daw. Pagbabayin nga kuha ban kanto yung pila ka man siyang kabasmok ya. Kaya kaban diyaya ka dyan kajungi lang yung sosyo yung kasurod yung baardan. Kaya kaban diyaya yung sosyo yung kasurod Dr. Baskam. Kaya kaban diyaya yung sosyo yung kasurod yung BPP. Karay ka siyang hanapakapi. Namakata ka daw kubay siya dyan mo. Nakabanta ka dyan kapwa ka dyan pi. Panganis kam. Bagong mangiyo yung kanang kaburong na kandikasyon ang ki-election ki blada. Nantaharu. Hamtam na yung akim tu nakabanta kibiyasaw na yung kumjo. Kibang jumi pantakbot. So baban mi isakmat, bat man siya niya hapapati ko nami. Banwanra ya kacingkala, hakadong kathan, bat konjuro, nakabantay Dr. Baskam, nganangit halabi, bay Dr. Ricky lalek katto. I Dr. Baskam inang nga balek hamba, ya kay kabay jule. Kuday sibon, kuday siya ajar mo. Haupra!